Number. Ibambe so. Bengikusebenza. So sathembisana ukuthi nge25 uzonginikeza imali. Yeah. Ngachaza kodwa ukuthi buzo yako ukuthi siyayithola imali na enasangidinayo ukuthi ngizobhadala. Nga state ukuthi since wahamba wena community business vele bekade ifile. No bengakafi business mangikhamba mina ngisho ngathi ya wena uthemba besana bekwahaba ithuba trust. Leba lokho basela utshwala ngisho bavumele bayekele bakhuza ngazi kade engisikhiphe lapho mina ngoba ngifunda bezinto ukuthiwa mangiseni basela babodwa and bathemba kakhulu wena ubona ngathi nasiyini sibisi business asikhambela izinto ze right and wena bojula no Ayanda ngisho imali no Ayanda so sikini Ayanda manje ngicela ngibawa yokujola okay askisi no okay siyaxolisa kuleyo comes to that no ngicabanga ukuthi wenza error lapho I think yeah no ngicela ukuxolisa la ngicabanga ukuthi ngizoyisusa le before it's not only that unokumfonela ebusuku angithuka nonkosikazi wami thothi usifonela ngabo 12 ebusuku as2 so you understand and then into ehluphayo ileyo abantu uqala umsebenzi uyabona ukuthi uqala umsebenzi and uyazwisisa uqala umsebenzi you rely kubantu abazobe besebenza i-production yakho yenziwa yilabo bantu nokuba reliable kwalabo bantu and then understand ukuthi sise new business ecalayo uyabona uma bazokwebela bangafiki ngesikhathi emsebenzini njengoba asho athi laba abanye bebaphuza utshwala you understand and bekade ngiba trust akekho umuntu osebenze kimi engazange ngimtrust so leyo kungithuka ukuthi ngijola nobani it's ilo allegations no ilo kuzane it's a deformation of a character it's a very deformation of a character of someone you see now that's why ngis exclude mina with these things ngoba ngile officeini ngitshela ioffice ukuthi ngizokhokha and then ukhumbula ukuthi business alisasebenzi as soon as ngitholile then ngizokuletha uyabona if bekade ngine problem naye personally bengizothi angeke ngibhadale go wherever la ufuna ukuya khona but I don't have that because ngiqala umsebenzi to develop indawo yakithi you see how hard it is uma uqala umsebenzi abantu bakwebele bangakuhloniphi and then baze bakuthuke bakufonele kwakho futhi nofone kaningi afonele emzini wami akhuluma noma yini afuna ukuyikhuluma uyazwisisa but I'm still patient. Okay. I'm still patient even now angaka change statement ngifuna igama lami libe clean and aim yami ngifuna ukufinyelela kiyo doesn't matter ukuthi kuvela ini empilweni yami but I will go there ngifuna ukubona abantwana bakithi basebenza ngifuna ukubona ama business ethu asebenza it's very bad ngathi ama African normally siyathuka ukuthiwa asifuna ukusebenza sifuna ukurelaya kwabanye abantu and abantu bakithi nabamele basebenze thina abasihloniphi basebela basithathela izinto basithuke ebusuku silele uzokutshela umuntu ukuthi uyajola uya understand even if noma bekunjalo then izombhadala yena yini leyo nto leyo ase brief into engicelayo mina ngicela ukuthi angeke ngivume ukuthi ngithukwe no siyaxolisa on that side ngicela uxolise sesincancabeza amagama okay ngiyaxolisa kubaba but then le ukuthi ngikufanele so ngiyakuthuka mina angivumeli listen asho ngivuphi isikhathi sokukhuluma namcela isikhathi sokukhuluma ngalo mdala okay leso ukuthi ngiyakuthuka mina angivumile mina bengifona ngithi baba manje uhamba njani uthi wena ibhisi ayikahaba pick up ngithi okay wathi so uthuke ngikufuna ngikubuza ngathi ngakubufuna ngelinye ngathi mina khani waye bangakubize e-officeini or ubaskemile na uba lokho bathengile nabantu abana wakhuluma wanizo umntwana ifone ngisho wathi umntwana wathi uyangithuka yamuzwa ngadropa same time na into ngayishoko mina uthi basho ngiyakuthuka ebusuku wara andizange kufanele ngoma 12 ebusuku ngathi ngoma 12 ebusuku wena bocabanga ngathi ubribe nge-office le office cause like beyabanga lokho bangamfoneli izinto yeah okay leyo futhi buya ingabi iqiniso indaba ye bribe ikhulume after angibizele officeini ngeze officeini wabe uyafona uyangithuka over the phone uthi mina ngibribe office uthi njengoba ngithi sakhuluma basibiza lapha e-officeini bathi akhulume lakhe side bakhuluma le ndaba zakhe zokujola nani waqala ukungilecture phambi kwakho lapha ngabe sengicela mina ukuthi ama advice amayelana nempilo yami
ngicela ukuthi singawa attend manje into esizoyi-attenda asi-attende i-fact yokuthi akakaholanga and ngeconduct yabo njengobasho yibo abawise umsebenzi uyabona bebakhona ukuthi umuntu afone or wena umfonele umbuzo ukuthi wayengazange emsebenzini why sona 2 days ungeze emsebenzini kwenzekani atshela ukuthi ngibhizi ngisenzana nama application ngifuna umsebenzi. How does it click how does it click umuntu asebenza la kuwe akutshela ukuthi usawufuna umsebenzi somewhere enakezanga emsebenzini ene kunama client la kunama customer la afanele athenga uyayibona iconduct bebayenza nithi ze mina okay fine even if bekade benza ngaleyo ndlela leyo for the fact yokuthi I want to show ukuthi ngizimisele ukwenza lokho engikufisayo ukubona umsebenzi akwenzi next ukuthi benzani and then at the end kuzoba clear ukuthi yini into engifunayo and one thing zobathola abantu abadinga umsebenzi sincerely nabantu abazosebenza ngokuzimisela angeke ngidiscourage yilabo engihlangane nabo manje neconduct yabo i-conclusion yami yi-one there is no way yokuthi uDinewo angeke abhadale uzobhadala nemali kaDinewo ayifunayo although ingasiyo i-2000 but ngiye ngabona ukuthi ngoba ebangumsindo and akusiloko kuphela konke la hamba khona uspreader ukuthi mina angibhadali sebaningi abantu abangitshelile ukuthi ubatshelile ukuthi angibhadali and nabasebenza lapha ke bangeke babhadale enye izinto eyenza ukuthi umsebenzi ungahambi kahle. Okay, thengibuza Dinewo ke ngicheck mhlambe wena the reason ugcine uphumile emsebenzini what was the reason? Mina kuba ke reason why ngiphumile emsebenzini ngabona like ukuthi last month azangibhadala month October ngathi okay ngibekeze ngibe patient ngabekezela ngabereka is2 still ngiyabona kusathulile kwandlula ilo inyanga yaphela is2 ngeza 2 days ngathi mina yazi nisiphiwe nabo ngathi asiphe nolungu ngathi mina ngiyayekela la cause at the end bathi mina sengijola nabe bela ngijoli nawo ngomso ngayekela be ngathi mina izinto ngazenza mina futhi basho ingaloko ngibereka into engayiboni ko and ngabe ntona abayithuko sengibonakele ngokuthoma and I'm still young imali ngiyifuna yes but then wenza like benenza malini mhlambe approximately imali per day nangathi mhlambe nisebenzile let's say imali besiyenza but then azikwenzakala ne abisala bebafika abayithube kwa oyi1 ngakade komfaza kan understand bahlobana njani bathi kithi asisabhali phansi amalo istock ngoba kuthenga into asisabhali phakathi na how comes kasabhali kodwa isibhali bathi asisabhali okay bona benza njani ngathi mina ngatshela ubhutaki mina yanzi nabo siphinda benza ko mina angiyithandi athi benza kimi bengasona sona and ubhutaki uyabathemba so thina sesibona ngathi like is useless asabaluleke emsebenzini lona ngathi sengiboni bekungana mali ebhalwako bathi sinasabhala so yena meni mnikeza imali let's say mhlambe imali ebekade mhlambe nithi niyamnikela bekuyimalini like kunye uma 1000 bekayithatha bayithatha ethilini singakakhabi ukuvala afike mina enibhalako ukuthi ayithola khona ukuthi a reach i target akhona ucalculate athi no let's say ngenyanga bangenzele let's say for example 10000 mhlambe ngenyanga kesilise ilanga ngenyanga benenza mali ngenyanga befike uma 4000 ningaki before besi2 before ngime umuntu azalo ujis ayanda besi2 before benenza 4000 umibereka ngale entweni le ngifuna understand ngisho sometimes ibusiness kumele ukuthi nasiyenza ko si khona ukunderstandana ne angisho let's say ngelanga ngikufaka emsebenzini ngiyenza 4000 ngaphandle kwe stock engisifakako ukuthi ukuthi i profit ngaphandle kwama expenses aphuma ngaphandle ukhuluma ngeincome eniyenzayo kuphela leyo ukuthi like bekathi yo bank but then at the end asizobhenka athi imali ayini ubani bekathi bank uba bathi yokubank ukubanka mali ngelanga or ngenyanga 4000 ngenyanga beyangafuna banka ngelanga ngelanga okay ke ngibuyele back to square one ngelanga benenza malini ngelanga uma 500 sithi 500 rand times 5 ngimbereka ka 5 babereka ka 5 or ngakebekini beba njengoba ngisho ukuthi kwesinye isikhathi beba lova and kwesinye isikhathi vele bebanga obey nama instruction ami engiwashilo ukuthi kuze sibe nemali kumele kwenziweni and okubhlungu ngoDinewo ukuthi imali engambhadala ngayo imali mina engayo kwenzilo uyazwisisa and uDinewo uma ngakhuluma over the media ukuthi kukaningi futhi ngimkhiphe emsebenzini ngebehavior yakhe akhali inyembezi athi unomntwana ene asho ukuthi yena mina ngikhala kuwe asho ukuthi
yena usisi young ucela ama opportunity okusebenza kube nelanga vele langa wafika ahlangahlangene wafika ahlangahlangene one day emsebenzini athi mina awukwazi ukuthi upha abantu ukudla ongalendlela ongakhona but since ngathi kahle futhi nomacala ukusebenza ekuqaleni wasebenza kamnandi kakhulu. I was very much impressed. Wakhona lapho ukuthi at least ambambo 500 rand but kusukela lapho ke emuva bebangasabenza bekathi sebenza ngasikhathi 200 rand 170 uyabona izinto ezinjalo. Just imagine ibhizinisi elifana naleyo lenza bo 180 and uzothini ngoba khona bona lapho i-transport beyiphuma phi imali bekazikhwelela yena or mhlawumbe uyobuza emsebenzini no bekade azizela ngeenyawo ngasikhathi bengimhlangabeza ene kaningi intambama bengimphelezela mina ukudla badla kuphi lapha ukudla bebadla lapha esitolo bebadla lapha kimi ukudla uyayibona ukunaba ngithi nale yabo leqashiwe ngilila angiboni bengalila lapha and akaza ngongqosha ukuthi basho njalo umsana loyi ngangana ngazikhambela mina why once mhlawumbe bese afike emuva and then okunye futhi ubhuti wakhe uyazi nangirepota kubhuti wakhe mina bengaphili lapha full time ngina ish babukubona khona manje ubhuti wakhe ngikhosi kamana ngithi mina ngisaphuma ngisaye endaweni so ngeke ngikhona ukuzamhlaya lapho umntana maluma yinja last ngarepota ngisemsebenzini ngathi mina malume yinja sekosengikhambi ngakhambi ayithunu khona zange indaba ezibasho always mina ngiyalova rara okay angifuna sivale akhe ngizwe imali uthi akubambe yona mali imali ngibambe yona 2.4 cost every month is for 1.2 ngisho sifuna mali bebahola 1.1 yayibona no 1.2 yes 1.2 yeah but ayenzi 1.4 ngisho uthi nenyanga ezithiwa na 2 months ngakho remember 2.4 uthi 2.4 yeah ingaba 2.4 so isikhathi singanga like angakabhadelwa yeah isikhathi because since sibaqala lento yabo kuze kube manje ngikhuluma nawe at this juncture I'm still struggling ukuthi ngisebenze sesibonisa ngeke ngizwe mina ngifuna ukuthi sivale mhlambe mawucaleleko uyokubhadeleka kanjani ukuthi ekugcineni athole 2.4 that's the only way yokuthi ngithole imali from other sources njengoba bekade ngibhizi into ezokuboleka imali somewhere ngimbhadali just need ukuthi lindlule le site lakhe ngoba even now abantu abasebenza manje abakaholanga isi ngedamage yakhoswa yiba budileyo no yes bengifuna ukuthi sidlule lapho ngazi ukuthi let's say manje sesiyayiceda uDineo sazi ukuthi okay mhlambe inyanga mayiphela ngahona ukubhadeleka ya uminyanga iphela angathola i1.5 ya inyanga nayiphela ngengake mhlambe date sithi ngabuzo 1 inyanga esifalayo Dineo uthini khona ba patient ngizoba patient umuntu obeyizela ku mina vele because ngiya understand na umuntu kosubekezwe then imali ehlezi khona kanzo understand ya ngabanye amagama sesivala njalo ukuthi uthi bazokunikeza 1.5 ne nge1 zika June ya noma ungayiletha before ngicabanga ngazi ukuthi nizobhadelela kanjani une account yakhe ne umela nginikeze account